Congratulations, first of all, to our God, because HBBC Waipaho is God's story of grace. We are what we are because of the grace of God. Congratulations to our beloved Patriarch. Palakpakan natin for the achievement that the Lord has allowed him to have for the HBBC, not only for Hawaii, but for the whole of HBBC family and ministry. What the HBBC is today is because of the grace of God in the life of Pastor Jun. And thirdly, congratulations to you, HBBC Waipaho, including our folks there in Maui and in the Big Island, and all over the state of Hawaii, wherever you are. If you are watching right now and you are a part of the HBBC, congratulations to you. It's not easy. It was never easy for the last 13 years, but it was sweet, though with bitter experiences, because of the grace of God. Kat may baga tayo ita nga adaan tayo tiragsak, deti ragsak tayo kakabsat kat saan nga superficial, haan nga dete human, no di kat deti ragsak nga dakadatay ita, ket gapo iti parabor iti apo. Praise God for those testimonies that had been shared. Personally, I listened intently. Takayat ko nga makita kakabsat iti panagwork ti apo iti biagyo. Thank you for sharing with us. Numan pa insurat yo, I know you prayed for it. And we praise God. Iti nakita mi nga parabor, iti apo, iti biagyo kakabsat. Iti panagserbiyo ti apo, iti church tayo dita Hawaii. Congratulations, Preacher Glenn and Ma'am Bernadette, and to all of you folks for remaining steadfast. It pays to abide and to abound in the work of the Lord. Let me give you several verses as I begin the message today on the occasion of our 13th church anniversary. In 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, it says, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." I would like to encourage you also from Philippians chapter number 3, verses 13 down to verse number 14. Philippians chapter 3, 13 to 14, it says, "Kakabsat, jak ibilang tibagik anagunudakon, ngem daytoy maysa iti aramidek, idinto alipatak dagiti malikudan, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Agtarayak asipipingit nga agturong ti pagpatinggaan, maipuon ti gungguna tinatanok a panangawis ti Dios gapu ken Kristo Jesus." Hantay pa nga nadanon kakabsat, kung nangarod ni Preacher Glenn itay, the peak when Pastor Jun was there was probably the greatest, but I would like to encourage you to forget the things behind, because there are still a lot of greater things, greater heights that God wants us to achieve in the future. And I encourage you to press on, forgetting the things behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Iti dayti nga malem, i-challenge kayo kakabsat, where you are at right now, as a church, amom no 13 years old, ti tao kakabsat kat kwa, mangrugiti kina teenager, there is a transition that happens from a childhood to a youthful life. So where you are at right now, in that respect, is a transition. Manipod kadayjay previous nga status yo, now you are going to embrace a bigger responsibility, and you will receive greater blessings, and definitely you will face bigger challenges and problems ahead of you or in front of you.
But I would like to challenge you with this message, how to stand and make a difference. This is our theme in the HBBC this year. Dito kat na inaw nga tema in January when I and Pastor June were talking. Kat kuna ni Pastor June, kuna na, dito iti tema tayo itangatawen. Pandemic, yes, we should be talking about the pandemic. We should be talking about problems. We should be dealing with the crisis. But Pastor June said, this year, this will be the theme of the HBBC. Stand and make a difference. Yes, that is really true. Da tayo nga Kristiyano kakabsat, anyaman ti estado wano kasasad nga ayan tayo. With God, we can make a difference. So I would like to challenge you with this message, how we can stand and make a difference. Ado digiti Baptist churches dita, but as HBBC, you must make a difference. Mabaling nga dadadigiti gagayem tayo, kakabagyan tayo, they are unbelievers. As a Christian, you must make a difference. As a church, make a difference. I would like to share with you 4 important truths or challenges that you need to take it with you so you can stand and make a difference. Amen? Let us stand and make a difference. Okay? Ag-transition kayo like what I said. So, now, make a difference. Number 1, forget not. The first challenge is, if you're going to stand and make a difference, number 1, forget not. Saan ka dapat nga makalipat? The word forget in the dictionary means to lose memory or remembrance of. Malipatam. Mabaling nga ado dagiti nalipatan tayo kakabsat, kat dapat lipatan tayo tinaglabas, ngem adda dagiti hantay dapat nga lipatan, nga isuda kakabsat, iti agbalin nga challenge kada tayo, iti agdama nga ayan tayo, 13th year transition, and even our present situation. Also, the word forget means to ignore or to cease to care about. Agkararag tayo pa di na pa kayo nagkararag. Apo Diyos, umay kami ken ka. 13 years have gone. And Lord, it's all of your grace. There are things we need to forget behind. But for us to make a difference, there are things that we must always remember. Kat bendisyon am Apo dati church ti Hawaii. Ag transition da Apo, and they are going to embrace bigger responsibilities, greater blessings, and bigger problems or challenges perhaps. But Lord, help them to make a difference. And these 4 points that I'm going to share will surely make a difference in their lives and will help them make a great difference. Tulungan na kami, Apo. Tulungan na. In Christ's name we pray. Amen. Number 1, forget not. The word forget is to lose memory or remembrance. Adu dagiti Kristiyano kakabsat, nga haanan nga progreso, adun dagiti churches, nga haanan nga progreso pay, adu dagiti problema, yes, adu dagiti challenges, but the reason why they do not move forward anymore is because they have forgotten some things in their lives. They have ignored some things. They have ceased. They have stopped to care about important matters. They have neglected these things. And by this simple neglect, it makes a big negative difference for them and for their future. So kay tiday nga gundaway, let me share with you 2 important things that you should always remember and never forget. First of all, forget not His benefits. Forget not His benefits. Let us always remember nga digito'y adda kadatay nga blessings kakabsat. We must always remember the giver of these blessings. That God is the source. No anyaman deti kasasad tayo ita, ken anyaman dagiti balaygi,
Nga ited ti Apo kada tayo, saan nga gapo kada tayo dayjay, no di ket gapo iti Apo. Saan tayo nga liplipatan isuna. Forget not His benefits. Gratitude and praise makes a significant difference. In Psalms 103, verse number 2, Psalms 103, verse number 2, it says, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amuyo kakabsat, every week, every service, every time we come together, this is one of the greatest reasons why we come together. We come together to celebrate His benefits. Nagado nga benefit ti Apo ti biag tayo kakabsat. No benefit ko na tayo, let me show you what a benefit is. The Lord's benefits represent all the good things the Lord provides to aid or to promote the well-being of His children. Agyaman tayo, umuna ti amin, ti panakaisalakan tayo. Ngahan tayon nga agturong iti impyerno, agturong tayon iti langit. Agyaman tayo, tanapakawanan, dagiti amin na basol tayo. We thank God that we have been restored to Him through the Lord Jesus Christ. Kat daytoy pela ang kakabsat, awan man dagiti na inmateryalan nga datakkel nagkada tayo. Daytoy pelang kat umanayan nga reason nga idaydayaw tayo iti Apo. A lot of churches have been sidetracked. They have forgotten the very reason of their existence. Primarily, that is to worship God. That is to praise the Lord. Kat kakabsat, mabalin nga masulisog tayo ti masangwanan nga aldaw. Kadagiti adu, nga banbanag iti nailubungan. Ngamsantay nga liplipatan, iti panagyaman iti Apo. Iti panagdaydayaw iti Apo. Intay makigimong, makitsun intayo kadagiti services, gaputa datayo ket agyaman ken kuanan. In Deuteronomy chapter 6 verse 12, it says, Beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. This was a warning from God to the nation of Israel. Kung nati Apo kadakwada, kita nyo tabagain to no, agyaad kay kadagiti balay nga diyo pinatakder. Agapit kay kadagiti saan nyo inmula. Kat may experience you iti progress, prosperity, panag-angat ti panagbiag. Baka kat makalipat kayo. You know, I have seen Christians quit for two reasons, poverty or prosperity. Kakabsat, poverty is a test. No umay iti krisis, panubok di jay. Ngam saan laeng nga iti krisis, ti panubok iti biag ti Kristiyano. Uray pay iti prosperity, panubok iti biag ti Kristiyano. I have seen more Christians forget God, not in their times of difficulty, but in their times of prosperity. Not in their times of scarcity, but in their times of abundance. Isu nga kakabsat, forget not the Lord. He was the one who gave you all the benefits. At dakay dita Hawaii, gaputa ti Apo tinangikabil kada kayo. At dakay ti dayta nga trabaho, gaputa ingkarkararag mo ket ti Apo sinong batan na, ket addaken ka dayta nga trabaho. Where we are at, all the benefits that we're enjoying today have been provided by our good Lord. Every good and perfect gift is from above. So if there is something that you should never forsake and forget in your life, is your worship to the Lord. Forget not His benefits. Not only His benefits, but forget not, forsake not His commands. Han mo kumanga lipaten, han mo nga baybayan, han mo nga lip nga, dete, i-take for granted, dagiti pamilin iti Apo. Sticking to His command makes a significant difference. Amom no agistik ka iti sa uti Apo, no agtalinaed ka iti plano iti Apo, iti pagayatan iti Apo kakabsat, mabalin nga adu dagiti sumangbay nga karit iti panagbiag, ngem naragragsak ka nga makipagpag na iti Apo. Tauray nawaya iti dalan mo no dayta katagturong ti panagsupring wenno iyadayom iti Apo kakabsat agdanag ka. Remember, the road to Tarshish for Jonah was open,
but it was not the will of God for him. Saan nga amin nga open doors kakabsat, naggapo iti Apo. Remember, aday tintuding iti Apo para ka. Kat dapat dayjay ti surutem. Now, dagiti sa uti Apo kakabsat, isuda iti pagbiyagan tayo. Hantay liplipatan, dagiti na isuro kada tayo. Dagiti prinsipyo, dagiti adal. Ta dagitoy kakabsat, isuda ti agbalin nga takder tayo, no umay, dagiti karit iti panagbiag. Isuda ti agbalin nga prinsipyo tayo, no umay, dagiti challenges iti panagbiag. Na-mention itat tayo ni Preacher Glenn, the observation that I had recently during one of the construction days dito'y Bacara. Kat I think the picture is there. Insend ko kadigito'y kwa tayo. Ipakita man DJ picture ta. Pinicture ko kakabsat kat kunat. This is a good object lesson. Dayjay. Hanyo makita unay kakabsat, but data di poste nga ibagbagak. Okay? Yan. No makita yung kakabsat, dito di poste nga original. Detoy. Idi magatang dito nga property, dito yung poste na kakabsat, iso dito yung existing. Kat no makita yung hanggang straight. Okay? I-magnify mo man DJ picture. So, natuunan iso na ti poste nga straight kasi may kanti alad dito yung angle bar. Wano, basta something nga still. Okay? Yan. So, you see the big difference. Ni Tito Romy amok nga makita na deta. Dakkel di difference naman ni po dyan nga to. Okay? Agpababa, nalawa dito tinga kasi nagdiagonal detoy, straight di jay. So, kung na di jay karpintero, kamatan tayo pastor na beng nukwan, kat di may kabila crown dyan nga to, maditay rukod nga inted ni engineer. The lesson of that is here. Digidi muna, they didn't care whether they were following the right nga angle na uno saan. They didn't care, basta nag-boost dalat tagakabsat. And what happened? Kakaasi DJ sumaruno. So that tayo, as God's people, the lesson is here. Nusurutan tayo ti pagayatan iti Apo. Saan lang nga tayo ti blessed? Uray pa'y dagiti sumarsaruno kada tayo. Blessed dan tumet. Ngem no nagkamali tayo kakabsat iti sinurot nga dalan. Dagiti sumarsaruno kada tayo. Isudan to agkanod ket kunada appaunay meten. That is why forget not the commands of the Lord. Agtalinaed ka ti sa uti Apo. There may be some temptations nga mangyadayuking ka, ngem iti kaungam ko nam Apo saan. Haan ko nga surutan digiti nga sulisog, agtalinaedag iti pagayatan. I will be faithful, I will be true to the teachings that you have given me. Deuteronomy chapter 4, verse 9 and 23. You must remember that forgetting or ceasing to care about the things of God is the first step to spiritual failure and crash. No once kakabsat, nga awanan ti pusom nga agyaman iti Apo, mapanagdaydayaw iti Apo. No once nga lumamlami iskan, bumabaaw kan, kadagiti sa uti Apo, ison ti panangrugi, ti spiritual failure and crash. And so, HBBC Waipaho, I bring to you this challenge from the Lord. God is telling you, forget not, forsake not His benefits and His commands upon you. That is number one. Number two, secondly, not only forget not, but secondly, fear not. The second point is, fear not. Hangkang agbuteng. Kat deti pasamak iti church tayo dita kakabsat kat talagang permi nga nakalaling gagat no arigam kakabsat. Ngem agyaman tay tiyapo because when there are things to be afraid of, that is a call to be courageous. No umay dagiti karit ti panagbiag, no umay dagiti ti kabusor ket i-shake nati church tayo kakabsat. Masapol nga datayo agrespond tayo ka DJ call ti Apo nga active care. Hantayo nga sumurot itirik na tayo nga agkapoy. When numabuteng, let us respond to the call of God to be strong and of a good courage. Well, amuyo, it is comforting to know that God is aware that we are often afraid, anxious, and overwhelmed. At dadigiti ka nito kakabsat, nga datayo ket mabuteng, agdanag, agkapoy, ket sumurot kakabsat, kadayjay,
panagkapoy tayo. And that the comforting truth is, God is aware of that. Amo tiyapo kakabsat. And that is why, in the case of Joshua chapter 1, kunana numalagipyo, kunana kini Joshua, rising up to be a new leader, and I feel what Preacher Glenn felt when Pastor June and Mama had to come home to the Philippines because his health was rapidly declining. And Preacher Glenn saw the situation, the need, and the problem. Nakita na kakabsat, amok ka na-estimate na, ma-assess na DJ sitwasyon. And so, just like God telling to Joshua, tanatayin ni Moses, God came to Joshua and said, "Be strong and of a good courage. As I was with Moses, I will be with thee." Kas kaadak kini Pastor June, makikaadak tumeken ka. No kasano nga jak binaybayan isuna, tinulungak isuna, di kanto baybayan, tulungang kantumet. No kasano ti favor ko keng kuana, kas jay tumat iti favor ko king ka, baka doble pa ikakabsat. You know? And so, it took a while before Preacher Glenn, all of these things would sink into him and would step up. There were times that we would talk and I would encourage him. Malagip ko nga kunana kanyak ide, awan manong kunana, no talaga nga kastoy. Because he was honest. He was not a pretentious leader pretending that he could. He was very honest about himself, about his capacity. No man pa'y pastor's kid, isuna, he grew up in a pastor's home. He had seen the ministry in Bacara. But looking at me at the Bible college training ko, isuna awang Bible college training na. And so, there were a lot of things. So, he was hesitant. Adot reservation keng kuana. It took a while before those things would sink into him. And finally, he responded to the call of God to be strong and to take courage, to lead, to continue. He knew, kakabsat nga deti ministry ko nanor, idikat awan manong, nukas pagarigan, kasto ilat tagat talagang awan, ti mangi pastor kada kami. Then we will just go ahead and find wherever churches we can go and just attend those churches. Ingkam lataka, digituyang ko nana. Ngem ambok ti pusok kakabsat, nga hanay palubos iti apo nga malus iti HBBC ministry iti Hawaii. And so, he had that fear, but he responded to the courage, the call of courage and the call of duty kakabsat. God praise the Lord, nagbalin nga natibker, ken tatag-grow iti ministry tayo dita Hawaii. We have many reasons to fear, but we have an overriding reason to be courageous. Ado digiti rason nga mabuteng tayo. Ado digiti rason nga agdanag tayo. Kakabsat, ngem dakdakkel iti rason nga datayo ket agbalin nga naturad. Nga mangipat patuloy iti trabaho ni Apo. Consider four things. One, consider His promises. Digiti kari iti Apo, they will never fail. They will never fail. They will cause us to triumph. Digiti sa uti Apo, karina isuda kakabsat, iti mamagbalin kada tayo nga nabalaygi. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Psalms 118:5 and 6, I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. Nagmayatan kakabsat. No umay to ti distress, iti panagbiag tayo. Kan umay pa'y digiti distress. Iti ministry tayo, umawag tayo iti Apo. Kat ti Apo, dinggan na tayo, kat isaad na tayo kakabsat. Iti nasaysayaat nga sitwasyon. His promises will never fail. Consider His power. He's in control. Hanggang mabutang ti tao. Tati Apo, dakdakkel iso nangam ti tao. Hamo kabutang ti problema. Tati Apo, dakdakkel ngam dagiti problema tayo. He's in control. Consider His plan. At the plano ti Apo iti HBBC Waipaho. You know that? Pinadas ti jablo nga dadaulan kakabsat. And you know what? No apay nga napasamak di kita kasi makita ti Apo, makita ni Satanas nga da potensyal na ti HBBC Waipaho. Nagpintas ti pa nag-expand na idi kakabsat. Well, of course, hanlaan nga idi. I believe, even in the future, digiti kasla dream ni Pastor John para ti HBBC Hawaii. Saan da nga natay kakabsat?
God's delays are not denials. Madelay lang siguro kakabsat. Tada digito'y inbaet ni Satanas nga episode nga napaspasamak iti church tayo dita kakabsat. Ngayon makita yo, of all the churches, apay nga deta church tayo, kasta ti pa nakasuot na. Kastat pa naka-oppress na. Kastat pa naka-attack na. You know why? Kasi ti kabusor, kayat na nga lapdan, kayat na nga pasardengan, kayat na nga dadaulan kakabsat. Ti makita na nga the potential deti HBBC Hawaii. At the potential yung kakabsat. Most of you, if not all of you there, directly, you were trained from HBBC Baccarat. Kat kada kayo nga datay data, you were personally trained by Pastor June. Kat digita nga training, prinsipyo kakabsat. Not many churches there, uray awanak pa'y dida kakabsat. But I've been to the US, of course, in the mainland. Awan ti adu nga churches nga kastikatibker deta church tayo itata kakabsat. Why? Because kadigiti adal sursuro nga naipasagupsup kada tayo. Kat may sa ti puso tayo kakabsat. Awan na isupsupadi, awan iti sabsabali, awan ti elemento nga naidumduma. And you know what? Nakita ni Satanas nga da potensyal deta nga church. Impalubos ti Apo nga mapasamak di gijay. Amoy no apay, when Satan meant it for bad, God meant it for good. Naglaing ti plano ti Apo kakabsat. Apay, kuna ni Apo Diyos, sige Satanas, tiraam ta HBBC Waipaho, para kan ka ti panggap mo, mangdadael, ngam siyak ti panggap ko, mangdalus. Praise the Lord. Nadalusan kayo kakabsat. To give way for a greater productivity in the future. Amoy di pa nangyayarig ni Apo Jesus di John chapter 15. Nga DJ vine, DJ grapevine kakabsat. Amo da ito'y dagiti husbandmen, uno dagiti agtartaripato, kadagiti vineyard. Nga no agpabungan kakabsat, mangrugin nga agsabong. Umayon ti panagsabong kakabsat, dagiti vineyard, 3 man kakabsat, DJ husbandmen, DJ vine dresser. Nakalalastot langanan, awang buya na kakabsat. Tawan ton, di kiti bulbulong, 3 man na. Kat ti pa nagkita tayo kakabsat, naperdi, DJ Vineyard, ngam ijay panunot, DJ vine dresser kunana saan. Umayan ngagtaod ti pa nagsabong, umayan ti pa nagbunga. Deti 13 years, significant kakabsat. Di ko nakitay transition, by the grace of God, dahil sitwasyon yu ita, you are more prepared than what you used to be as a church 5 years ago. You are more prepared this time. You are more prepared in heart. You are more prepared in mind. You are more prepared as a group, as a family, more intact, one in spirit, one in heart, one in mind. You are more prepared today. Praise God. He had a wonderful plan. Iso nga kuna ni Apo Diyos kan Satanas, sige Satanas, tiraam lata, tiraam pa'y di adipon ko, ngam di na mo ni Satanas, adda iti likudan, nakapimpintas gayam ti plano iti Apo. Di panggap na nga mang dadael ko na ti Apo saan. Tiraam, tati panggap ko mang dalos, nadalusan, nawaknitan, kat ita kakabsat, praise God, nakaimbag iti Apo, you are now prepared. So anang aron ti rason nga agdanag kayo? Awan ti dapat pagbutngan nyo. No adaman dagiti greater need, greater nga ipaaramid ti Apo that you need to step up hangkay nga agbuten kakabsat. Nakita yo how God provided our needs. How God has provided and met the needs of the ministry. Fear not because of His promise. Fear not because of His power. Fear not because of His plan at the plano na kada kayo kakabsat. Fear not because of His presence. Fear not because of His presence. Mabalin nga ko na tayo, ni awamot ti kastuyan, ni awamot ti kastuyan. Okay lang, basta dati Apo. Because 1 plus God equals majority. Kat maidaydayaw ko ti Apo kakabsat, han nga deti pa ng padakkel iti ulong glory to God. Despite of what happened even in Maui, at that nga faithful ni Tito Moises ken ni Tita Teresa, ni Auntie Tony, ni Auntie Josie. It was, the ministry in Maui was wonderful. Napintas ti arangkada na kakabsat.
Mayat ti arangkada na. But God saw, He said, well, if this work is going to grow in a bigger way, then this is a critical success factor. Again, Satan tried to intervene. Nga magyaman ak itiyapo kada kayo kakabsat di tamawi. Ta nagtalinhaid kayo. Ket nakita yo, ket amok nga hanyo mamisan dagiti promised land. Nga isagsagana tiyapo kada kayo iti masangwanan iti HBBC Hawaii. The promised land is ahead of you. Praise God for that. Fear not because of His presence. May ikatlo nga challenge kakabsat. Number 1, forget not. Hanyo nga baybayan, sanyo liplipatan. Number 2, fear not. Hangkay ngagdanag, hangkay agbuteng, hangkay nga agkapoy. Number 3, follow not. Follow not. No adda iti surutem, adda digiti dapat talikudam. Follow not. Letter A, the counsel of the ungodly. Hangkag balin nga Kristiyano kakabsat, nga kwalidad nga Kristiyano, no ti surusurutem, ket wrong counsel. You must follow the counsel of God, not the counsel of the ungodly. Hanga isut dengdenggem. Psalms 1:1, it says, nagasat ti tao nga saan nga magna, ti patigmaan iti nadangkes. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Piliem, amirisem, panunutem nga nasayaat, dagiti dingdinggem, nga counsel iti biyag mo. Kakabsat, in the HBBC, praise the Lord, ti counsel tayo kakabsat, wano advice, aggapo iti pulpit ministry. This is the fountain of biblical godly counsel for each and every one of you. Handa kay man nga personal, nga makasarsarita, nga kankanayon, ket addada dagiti desisyon yo nga masapol nga aramiden yo. Ngem dagita nga desisyon, tarigagay plano ken panggep, masapol kakabsat, nga agtaod kadagiti prinsipyo, nga mayad adal ken maisursuro, manipod iti pulpit ministry, iti HBBC. Follow not the counsel of the ungodly. Next, follow not the crowd of the negative. Follow not the crowd of the negative. Kung natin siguro, at adot pimanaw. At adot pimanaw, ng may mayat diyan nagbati. Praise the Lord. Mabalik at adot pimanaw, ng may mayat diyan nagbati. The majority is not always right. Saan nga gaputa at aduda, kat isudan tipudno. Kunada nga rod, kat hindi naman sila totoo, maingay lang. Awang kadako, hamat nga right jar aramiden da kakabsat. They are not doing the right thing. Naringgur lang, masyadong maingay at kumagkaminsan kung sino yung maingay, parang yun ang totoo. But this is not a battle of who is louder. This is a battle of what is right, what is truth. Makita yung kakabsat, Numbers chapter 13, hantay basaan ng kakabsat. But the 12 spies were sent to look and see the land, the promise of God for them. Idi agsublida, DJ Sangapulo kakabsat, had a powerful voice and said, we cannot enter the land because we cannot overcome the obstacles. Hantay kaya, napintas nga agpaiso, flowing with milk and honey, land of abundance, but we are not able. And here comes Caleb and Joshua, who stood up and shouted, we can, let us go, God is with us, we are able to overcome it. But their voices were overpowered by the 10. And so the congregation listened to the negative influence. Brethren, don't listen, follow not the crowd of the negative. Surutom kakabsat, di ada pamati na, di ada vision na, di ada panggap na nga nasaya at iti ministry. Kakabsat, iti pastoryo, dagiti papastoryo, dagiti mangidalan kada kayo ngayon sad, tiyapo. Ket adda iti napintas nga panggap, plano, nga kayat tiyapo nga ipaaramid, ken idalan kada tayo kakabsat. Hantayo nga surutan, digijay crowd, dagiti negative. Not only that, follow not only the counsel of the ungodly,
the crowd of the negative, but follow not your carnal desires. Follow not your carnal desires. Kakabsat no daduma, deti na intauan nga katatao tayo, ket iso ti mangyaw awan kada tayo. Iso ti mangsansil mo kada tayo. Mangyadayo, mangiturong, kadagiti banag nga sana pagayatan iti Apo. But in Galatians chapter 5, verse 16 and 17, it says, Galatians 5, 16 and 17. Okay, Galatians chapter 5, verses 16, it says, This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang mga surutan, tapno ang surutan, nagididirap tilasag. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Dita ayan yung tahaway, adumot ti sulisog ti Pilipinas, ngam sabsabali, dagiti pakasulisugan ti lasag di tahaway. Nga pakaidibertan ti atensyon, nga pakaidibertan dagiti affection. Isut gapuna kakabsat, nga masapol nga you are sober and vigilant. Stay focused on the Word of God. Stay focused on your priorities as a child of God. Agtalinad ka, the priorities mo. With your time, remember your priority, godly priority. Your talents, your treasures and resources. Remember your priorities. Na-mention ko, di kalman ti malem, di giti agasawa nga dadjela wag kakabsat. Kadag message kanyak ni JP, di kalman, kat kunana nga kasta, nakaragragsak. I think they are watching right now. Kat kunana, pastor, kunana, maragsakan na, taadda paggatang kon iti frame ti bisikleta kunana. Kadwami nga bisikleta ngamin deto. Adda paggatang kon ti frame ti bisikleta kunana. Ngem sana kuna, iyon unak iti Apo. Paunay kan kakabsat, di nga kambyo na, kimmambyo. Naragsak ti maddaan ti frame. Amom si kadagam nga bisikleta kakabsat. Naku, sabsabali. Siyempre, no passion mo talaga kakabsat. No kumapassion mo cellphone. Passion mo sapatos. Passion mo t-shirt. Passion mo makan. Siyempre, inka aming nga restaurant, pasyaram. Kat kadagam bisikleta, kat pyesa ti bike mo kakabsat, tikit kita milata. Kunana nagragsak. Naragsak kakabsat. No adda ti bisikleta. Ngam sabali di ragsak nga daking kuana. Nga iyon unana kanu iti Apo. Amen. Na COVID gaming kasti iti istoryana kakabsat. Kunana nga kasta, nakasagana kam nga agasawan, nga patunaw mi ti wedding ring mi. Gasam di jay kakabsat, hindi dapat di ba? Patunaw da kanu ti wedding ring da, sa daila ko, tapno isut pangbayad da, di commitment da ti Apo. Nga para jay klaberya, kantay sementeryo kakabsat. Nga manat napasamak, na COVID ni JP. Kat gapu di COVID, ada maawat ng insurance, kat eksakto nga amount to pay their commitments. So instead, nga paggatang na tay frame tay bisikleta na, inyun una na iti Apo. Data kakabsat, hanlaan nga dapat datayot makasursuro, ipaganat-gat tay kadigiti anak tayo. If HBBC Waipaho will continue to flourish, let us transfer these truths and testimonies to the next generation so that they will stand and make a difference. Nga handag yield kadagiti carnal desires da kakabsat. Handag yield kadagiti awis nga nainlubungan. Handag yield kadagiti panangalukoy ti barkada wano panang solisog ti kabusor kadakwada. Taamuda na isuro kadakwada. Ti prioridad may panggap ti time. Prioridad may panggap ti treasure. Prioridad, kadagiti talento, skills nga inted ti Apo kadakwada. Ipaganat-gat tayo, nga handa surusurutan iti carnal desires da. Amen. Follow not the counsel of the ungodly, the crowd of the negative, and your carnal desires. Last but not the least, maudi kakabsat. Kitkitak deti oras kat din samot, akut-kutin na per din samot deti relumid, tuyang kakabsat. Katjak ammo no naglabasak ti uraylan. Dinggan nyo, forget not. Hanyo lipatan, saan nyo nga baybayan. Fear not, saan kay ngagbuteng, saan kay ngagdanag. Follow not, hanyo nga surutan, digiti nga bambanag. Number 4, falter not.
Falter not. The word falter means to lose strength or momentum. Hanyo ipalubos nga lumamiis kayo kakabsat. Nga bumaaw kayo to begin to fail or weaken, to stop making progress. Amen? Don't settle for the comfort and convenience that you are experiencing right now. Hanyo kumako na nga, uy, ado tayo, napintas ti gimong tayo, mayat deto yan, usto dayto yan. No! Let us attempt greater things for God and expect greater things from God. Makita yu, deta ayan yu ita kakabsat, han na mabayag, na ilutan, na ilutupay kakabsat. Amen. Which will be a bigger challenge. And that's a big problem. But it's a good problem. May mayat tay problema nga awang pagtugawan, ngem tay awang pulusag tugaw. May mayat tay problema kakabsat nga awan spacen, ngem tay nagdakkel space awang met iti umay magigimong. Don't lose your strength and momentum. Amuyo kakabsat, deti agda mga sitwasyon tayo, God was able to give us to gain a momentum. Mayat ti momentum tayo ita. Ipatuloy tayo deti nga progreso. Makita ket napintas ti choir yun, kakabsat. Oh, ituloy yu deta, kakabsat. Han kay nga detay aglami is iti deta. Okay? Oh, digiti ububing dumadadakkel dan. Momentum amin digita. Adda progreso na. Okay? Adu digiti agjojoin iti Zoom. So, falter not, in your service. Han kay nga aglami is iti panagserbi ti Apo. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Don't grow weak. Amen. Hantayong agsadot-sadot, iti panagserbi iti Apo. Hantayo ko mga agsulit, iti panagserbi iti Apo. Hanabali kakabsat, nga masadot ka nga mangan. Wag lang nga masadot ka nga umay makigimong. Amen. Amen. Sa nabali, nga masulit ka nga agdigos na nalamiis. Wag lang nga masulit ka nga makigimong kakabsat. Okay? Falter not in your service. Next, falter not in your standards. The standard ko na tayo. Digitay alagaden. Nga naisuro kada tayo kakabsat. Nga masapol surutan tayo. Paganurutan nga dapat suruten. Rule for faith and practice. We must not lower down our standards. Amuyo kakabsat, itay recently, nabang ko pinusukatan ti hub, dete bisikletak, dete ligay na. Kat ti brand na kakabsat, aerowic. Kunana, di dyan na pang ko nagpasukatan nga mekaniko, kunana, among pastor, dete ti mesa nga kapintasan nga hub, kunana. Dete nagatang mo isot mesa nga kapintasan nga hub. Actually, diti store ko kunana, iso ti ibagbagak ka digiti ubing nga agpasukat ti hab, kas jay, diti heroic, ti birugan nyo. Kasi napadas ko, natibker, detoy, kunana nga kasta. Oo, ta kunana, dinggan nyo di kunana kakabsat, among pastor, deti nga min kumpanya ti heroic, protektaran na tinagan na. Recently, adamay sa nga bike kakabsat, nga weapon ti brand na, natukol in sabak da kakabsat yan ti digitay bambantay natukol di kad na perdit na ganan adapeng gumatang ita. Why? Probably substandard di material ngayong kabilda. So kayat na nga sa wen kakabsat, reputable companies will never lower down their product quality because they're protecting their name. Kat detinagan tayo santay lang nga Baptist, HBBC tayo kakabsat. Make a difference. Mabaling ag-compare ta panunot siyo. Apay, di bangir a Baptist, kat mayat matlatati kastoy. Isu da di jay kakabsat, hantay tultuladan ida, we make a difference. Amen. No isu da, lower down, di jay nga standard kadakwada, i-lower down da, di jay kakabsat abanag. No, we will not. Let us not falter in our standards because we are protecting first the name of the Lord, and secondly, the name of our ministry. Let it be known to all HBBs, to all Hawaii, Baptist churches in Hawaii, that HBBC is different. Not different for evil, but different for good.
Lastly, falter not in your stewardship. Amen. Makita yung nagpintas, tatak lang nga naawatan nga kas jay gayam ti nagbalinan na jay testimonyo ni Preacher Glenn. Nga kalpasan jay big day, big celebration. It seemed to be the peak of the ministry. Then suddenly Pastor John realized he had to reestablish the foundation. What is the use of quantity if there is no quality? That's right. Amen. Kat datayo sante nga makikon-contest nga kinaduan ti attendance nga ayat ado kami ngam di bangira baptist. Awan kakabsat ti maaramid ti attendance no man pay everywhere it's a number game. But datayo ti number game tayo sa nga pinaaduan ti attendance, pinaaduan iti quality disciples. Amen. That's why we are not lowering down our standards. Ti preaching tayo has not changed. In our stewardship kakabsat, dagiti impatalag iti apo. Kat iso di ko hindi ko nag-preach kakabsat ti cheerful giving. Kat stewardship deta. Stewardship kahit nga sa wen, masapo la bigbigam nga digiti addaken ka sa mukukwa, impaaywan lang ti apo. Saan ka dapat na imot? Hamo dapat ipaidam. Hamo dapat ko na nga, apay ko maitid, kukut-kwak deto. Haana, kwa ti apo impatalag na laging ka. When Pastor June begin to talk about stewardship and generosity, then, makita mo kakabsat, he began to gain friends and gain enemies as well. But praise the Lord, you remained. To God be the glory for that. Hanyulip-lipatan kakabsat. Iso nga dapat itibiyag yung akas HBBC dita Hawaii. Deta may sa nga gapuna no apay nga digiti daddo magat saan nga nagtalinaed. Deta kumamot ti may sa nga gapuna ngagbaling kay nga natibker in the area of generosity. Amen. In the area of cheerful giving. Amen. Amen. Kakabsat, adupay ti kayat ti apo ngay paaramid kada kayo. Adupay, greater things are still ahead of you. But you must forget not. You must fear not. Follow not. And falter not. Nalakalang ikabesa. F4. Kaladete Korean na kwa kakabsat. F4. Laglagi po nyo. Dete message ni Pastor Ide. Forget not. Te message ni Pastor. Aglalalo no, dete masulisog kagat. Apo pakawanan na, aglamlami isak man ti panakigimogon. Makalipat akman na po. Forget not. Fear not. Follow not. Falter not. Father God in heaven, thank you. We bless you, Lord. Madaydayaw ka, Apo. Tinaramid mo ti HBBC Hawaii. Apo, nakita mi ti panaggunay ti imam from the beginning and even to the point nga kaslang ti amumigat madadaela po nga you were in control. And you had a wonderful plan. Satan meant it for bad, but you meant it for good. And I know with this, it shows us, Lord, evidently, awan dua-dua, agtrab-trabaho kay ti HBBC Hawaii. That means, ada planom, adupay kayat mo ngay paaramid ka digito nga kakabsat. Dadakkel pa'y dagiti kayat mo nga challenges nga ipakita kadakwada. And so help them, Lord, to forget not, to never fear, to follow not the ungodly, the negative, and their carnal desires, and to never falter. Bless Preacher Glenn and family, and continue to bless, Lord, the HBBC family. Thank you for Pastor June. In Christ's name we pray. Amen. Congratulations. Greater years are ahead of you. To God be the glory.